portala računalo.com. Iz našeg testnog ruksaka izvadili smo jedan novi model, dolazi iz radionice Nokia. Radi se o uređaju Nokia Lumia 1020 koja se može pohvaliti 41 megapikselnom kamerom, kućištem od polikarbonata od kojeg se rade motorističke kacige. Materijali su vrhunski, kao što možete vidjeti. Lagana je, recimo, u ruci u odnosu na neke modele kao što smo zadnji sad testirali Sony Xperia Z Ultra. Evo, kompaktna je sa svih strana, evo sad na brzinu sam vam to pokazala. Uklopit će se u džepove i onima koji su malo osjetljiviji možda se neće svidjeti što će osjetiti malo stražnji dio. Radili se o nekim hlačama koje su od tanjeg materijala, odnosno džepovima. Pitate li se je li ovaj model za vas? Naravno, ako ste ljubitelj fotografije i dobro poznajete fototehniku, ali usput nemate ništa protiv Windows Phone sustava, sasvim je ok. Nokia 1020, za razliku od modela 808, kome je mana bila ogromna grba na stražnjoj strani, odnosno na jednom dijelu, i više nalikovala na normalne fotoaparate, takozvane point to shoot fotoaparate, ona ima 1020 smanjeni modul kamere do određenog stupnja, ali kao što možete vidjeti, taj modul kamere još uvijek je velik i zauzima, recimo, jedan pristojan dio stražnjeg dijela. Ako bi odmaknuli područje same kamere, evo, ništa drugačije ne izgleda nego što su modeli Lumia 900 i 920. Dvije strane, ova ovdje i ova ovdje, blago su zaobljene, dok su gornja površina i donja potpuno ravne. Prednju stranu pokriva zaslon. Evo, kao što možete vidjeti, nema previše razmaka oko okvira, znači mogli bi reći da spada u nekakvi prosjek. Na desnoj strani uočavamo tipke, znači ovo je za buđenje zaslona, uključivanje i isključivanje uređaja. Ovo je tipka zasebna za kameru, što ćete sigurno koristiti nabavite li ovaj uređaj. I ovdje je tipka koju možemo koristiti za regulaciju glasnoće. Sve tri tipke imaju apsolutno savršenu povratne informacije, ugodan pritisak i tako dalje. Na lijevoj strani nema niti jedne zasebne tipke. Na donjoj strani uočavamo micro USB port, dok na vrhu je standardni utor za slušalice, osim, znači, bilo koje vrste slušalica možete uključiti i originalne Nokiine slušalice koje će vam dati tijekom reprodukcije glazbe fenomenalan. Lumia 920 ima dobar zvuk kada koristite slušalice, ali preskočite speakerphone. On je vrlo tih. Vanjski zvučnik je dovoljno glasan, ali postoje jedno, i utopit će se u većinu okruženja. U automobilu, u trgovačkom centru, kafićima i tako dalje, recimo, zaboravite speakerphone, njegova najveća mana je skoro slaba ili nikakva čudnost. Možda u nekakvom mirnom uredu uspjet ćete čuti dovoljno glasno, koristiti ga tijekom razgovora, ali drugačije ne. Vibracije su, znači, za upozorenja, što bi rekli, one su tako, opet bi mogli reći jedva prihvatljive, ali to smo primijetili kod drugih Nokia Lumia telefona. Što bi sad još ovako rekli? Trebali bi reći jednu stvar, da ono što sve najviše zanima i zbog čega će se odlučiti za kupnju ovog modela je, znači, kamera. Kamera dolazi sa 3 odvojene aplikacije. Znači, jedna je standardna aplikacija koju možete naći u Lumii 520, 620 i tako dalje. Nokia Smart kamera, koja je onako jedan dodatak i tipično je za Nokia Lumiju 925, a ovaj model jedini je model koji podržava Nokia Pro kameru. Nokia Pro kamera, znači, možete sve pokrenuti.
korištenjem znači tipke za okidanje, ali treba napomenuti, ova aplikacija je namijenjena isključivo onima koji imaju barem minimum znanja o fotografiji, da bi mogli raditi kontrole. Na gornjem dijelu, kada se prvi put pokreće aplikacija, kao što možete vidjeti, aplikacija izgleda kao i bilo koje druge aplikacije. No, međutim, za postavke, znači ručne postavke kontrola, otvara se na prvi pogled, opet malo možda zbunjujući, jedan izbornik, ali glavna je razlika, znači on je automatski podešane su znači opcije za ISO, balans bijele boje i tako dalje na automatsko, ali vi ih znači možete sami pokretati, sami određivati, ali evo opet ono što kažemo, znači ovdje je potrebno poznavati osnovne tehnike, odnosno osnovne pojmove iz fotografije da bi mogli dobiti adekvatnu sliku. Glavna razlika je, znači osim tih kontrola, je i takozvano tražilo. Evo, na ovim trakama, znači ako se maknu, one nam daju brze kontrole, znači flash, balans bijele boje, fokus, ISO, brzina otvarača, osvjetljenje, ali ne daju otvor blende. Za to ćete se morati malo poigrati. Ako mislite, evo vidite, da nećete se, nekakva funkcija nije jasna, ali se nećete snaći, imate jedan lijepi tutorial koji će vam pomoći da i pokazati, naučiti što se sa nečim dešava. Evo, vidite, tako ovdje. Ovaj dio se može naučiti. Evo, idemo dalje. Evo. Vidite, evo noćne snimke, vidite kako mijenjate neke stvari, evo vidite, ovdje se to lijepo sve skupa može vidjeti. A od ostatka, evo što standardno, Windows Phone 8, fenomenalne pločice za nekoga je nešto što mrze i tako dalje. Evo, pogledajte malo, na brzinu ćemo proći kroz nekakve osnovne aplikacije. Kao što vidite, model je nakrcat Nokijinim aplikacijama namijenjenim isključivo ovoj kameri i naravno aplikacijama koje su vezane uz mape, Nokia mape, onda imamo posebno Nokia Music, Pro kamera, Office alati standardno su Microsoftovi i usput da kažem, evo što sam zaboravila reći, postoji i aplikacija za snimanje panoramskih fotografija, vrlo je jednostavna i nema nikakvih problema. Detalje možete sve ostale pročitati u detaljnoj recenziji na portalu. لا